Prvi posle korone, 11. Šarengradski kup održava se u subotu od 10 sati i 30 minuta na kruševačkim zatvorenim bazenima. Kako je navela koordinator mitinga Milena Danev, osjeća se da ima manje dece u školama plivanja, ali da se takmičarski duh nije izgubio. Ali vraćaju nam se deca, a isto tako osetilo se to nije u takmičarskom plivanju. Naši plivači su plivali, znači mi pauzu nismo imali, sem one pauze koji su svi imali, ali se oseti u tim nekim mlađim kategorijama škola plivanja, obukane plivača, tu je dosta pao broj dece, tako da ja apelujem, znam koliko je plivanje zdravo za razvijenje svih mišića, za pravilno držanje tela, za sport koji ne opterećuje kičmu. Sam plivački miting je svojevrsna provera učesnika i dobar pokazatelj trenerima gde su im puleni sa formom pred državna i regionalna takmičenja. Trenerima ovo je jedna provera, nakon ovog takmičenja imamo regionalno prvenstvo, pa kreću državno prvenstvo za najmlađe, tako da u stvari ovo je jedno kontrolno takmičenje. 9 godišta, puno medalja, znači svako i ono najmanje dete može da osvoji medalju i da se poraduje i da mu to bude neka satisfakcija za dalji rad. I tako, po tome smo poznati, jer delimo puno medalja, imamo proglašenje pobednika u svim kategorijama, najuspešnijih plivača, najuspešnije ekipe, nagrade. Provera je i za inostrane i za domaće trenere, rekla je koordinator Danev. Prvi posle korone, malo smo imali tremu od svega toga, kako će to da se dešava, da povratimo te takmičare, klubove, interesovanje. Mi smo uvek bili interesantan miting, uvek imamo lepe nagrade, puna kategorija, i tako imamo goste iz Bosne, iz Bosne i Hercegovine, iz Makedonije, Severne Makedonije i iz Crne Gore. Iz Crne Gore, bogami, ja mislim da je sad prvi put i naši domaći klubovi. Program je šarolik, sličan je kao program na nekim regionalnim prvenstvima, znači svako ima da izabere sebi šta želi da pliva, kakav rezultat, koji rezultat juri. Kategorija 9, što je za nas specifično. Po tradiciji, logističku medicinsku pomoć na ovom i sličnim takmičenjima plivačima napretka i njihovim gostima pruža stručni tim Doma zdravlja Sloga Medik, koji se stara o zdravlju i fizičkim predispozicijama učesnika mitinga. Pokrovitelj takmičenja je grad Kruševac.